Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe mu makuru ndetse ibiganiro bitandukanye muri hirya no hino mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari abari hakurya y'amazi magari hirya no hino ku isi imigabane yose 5 igize isi dutuye. Reka rero mbifuriza ibihe byiza nako mbaha ikaze muri aya amakuru. Reka tuganire ku makuru avugwa mu butabera mu by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo. Haravugwa yuko umugabo w'imyaka igera kuri 35 ukekwa kwica umwana w'umukobwa w'imyaka 12 y'amavuko amuziza ko rero yamubonye avuye kwiba ihene y'iwabo akurikiranwe n'ubushinjacyaha mu rukiko rwisumbuye rwa Huye ni mu ntara y'Amajyepfo. Ni icyaha uregwa avugwa kuba rero yarakoze ku itariki ya 9 Gicurasi 2021 mu gihe cya saa 8 mu ishyamba ry'Inturusu. Iri shyamba rikaba riherereye mu mudugudu wa Saruhembe akagari ka Rwotso umurenge wa Kibirizi ho mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, aho basanze rero umurambo w'umwana wegamijwe igiti cy'inturusu upfutse umupira. Nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga, ukekwa avuga ko kumwica amunize yabitewe n'uko rero bahuye yikoreye ihene yabo yari yibye, akaba yarakekaga ko rero azabivuga. Iperereza ryatangiye aza gufatwa rero biturutse ku makuru yatanzwe n'abantu bari bamubonye ava muri iryo shyamba umwana yiciwemo. Aramutse rero mu by'ukuri ahamwe n'icyaha, uregwa yahanishwa igifungo cya burundu nk'uko biteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'107 y'itegeko nimero 68 agakoni kaberamye na 18 ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Naramuka ahamijwe iki cyaha n'urukiko ni mu karere ka Nyanza by'umwihariko, urubanza rukaba rurimo ruracirirwa muri aka karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Reka rero tuve kuri iyi nkuru. Abavuga ko ikibazo cy'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana kirengagijwe mu gihe u Rwanda n'Ubufaransa bari mu nzira nziza yo kunoza mubano. Haravuga ko ikibazo cy'ihanurwa ry'indege ya Juvenal Habyarimana kirengagijwe impande zombi nyuma y'ibyegeranyo byateguwe mu gucukumbura kuri ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Rapport Declare y'u Rwanda, rapport Mize, abayobozi b'ibihugu byombi bamaze kugaragaza ko bashimishijwe n'ibikubiye muri ibyo byegeranyo. Muri iki cyumweru rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika yahamagajwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ubufaransa nabwo bumaze gutangaza ko Perezida Macron azasura u Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi 2021. Hari ikibazo ariko ngo kirengagijwe, ariko abakurikiranira hafi baravuga ko abanyapolitike b'ibyo bihugu birengagiza ikibazo gikomeye cyane cyo hanuye indege ya Perezida Habyarimana ubu kiri mu rukiko rusesa imanza rwo mu Faransa. Kuri ingingo mu bizwi na rubanda ko byaganiriweho, nta ngingo yihanurwa ry'indege ya Habyarimana yagarutsweho n'impande zombi ziri kunoza umubano muri iki gihe. Abatanze icyo kirego bakomeje kuvuga ko iyo ndege yahanuwe na RPA, ingingo u Rwanda rwakunze guhakana. Raporo zimwe zatunze agatoki intagondwa z'abahutu ko arizo zayihanuye, n'ingingo irimo impaka nyinshi cyane. Umunyamategeko Philippe Merak, umwunganizi w'abarega, yabwiye BBC ko bafitiye icyizere ubucamanza bwo mu Faransa. Yavuze ngo umucamanza w'Ubufaransa mu by'ukuri ati bwari bwategetse ko urubanza ati barureka, gusa ati twarujyanye mu rukiko rusesa imanza. Merak avuga ko bafite imenyetso ko urubanza ruri gukurikiranwa ndetse ngo imenyetso bishinja birahari kandi ngo n'urukiko mpuzamahanga ICC rushobora kuzabyinjiramo. Avuga ko muri iki gihe u Rwanda n'Ubufaransa bigana mu nzira yo kubana neza, hari abashobora gushaka kwirengagiza urubanza gusa ngo mu gihugu cyacu ati tugendera ku mategeko. N'uyu Mufaransa Merak wakomeje kugenda abigarukaho. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa. Tutandukira ubu naho yavugwa mu Rwanda tuyahereye mu by'ubutungane, aho igisata kiburanisha ibyaha mpuzamakungu na ndengerambibe muri sentare nkuru y'u Rwanda ejo cahejeje kumviriza abaregwa muri dosiye ya Paul Rusesabagina uko ari 20 uko bamwe n'abandi bireguye. Twibaza mugenzi wacu Asumta Kaboyi twari twarungitse muri sentare. Mukanduti Angelina w'imyaka 70 wahoze ashinzwe amashuri muri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali niwe mugore umwe rukumbi uri mu rubanza ruregwamo Paul Rusesabagina n'abandi 19 yemereye urukiko ko yagize uruhare mu byaha bibiri aregwa. Mukanduti yagarutse ku mateka yatumye yisanga muri iyi mitwe, yaje kumenya ko ari iterabwoba ruko agaruwe mu Rwanda umwaka ushize. Yavuze ko yahunze u Rwanda mu mwaka wa 1994 akajya mu cyahoze ari Zaire agatatana n'umuryango we. Yaje guhunguka
mu mwaka w'1997 aba iwabo mu majyaruguru y'u Rwanda. Gusa avuga ko yongeye guhunga mu 1998 yumvikanisha ko intambara y'abacengezi irangiye habayeho guhiga bahungutse bava muri Kongo. Yasobanuye ko muri 2016 FDLR yacitsemo ibice hakavamo CNLD ubwiyunge ya Irategeka Wilson waje kumuha umwanya wa komiseri w'iterambere ry'umuryango. Asobanura ko mu buyobozi buriho mu Rwanda muri iki gihe yabigereranya no kuba minisitiri. Abajijwe ku byaha aregwa byo kwinjiza abana b'abakobwa mu gisirikare cya FRN, yasubije ko amaze kuba komiseri yagiye mu nama perezida wabo Irategeka Wilson akababwira ko ingabo za CNLD ziswe FRN. Avuga ko yahise atekereza icyo yakora nk'ushinzwe abategarugori n'abari bari kumwe mu mashyamba ya Kongo. Yagize ati, nari ngize amahirwe mbonye komisariya irimo abakobwa kandi twaraterwaga buri gihe abasirikare bakajya kurwana, ngasigarana n'abagore n'abana babo turindagira ugasanga twirukansa amashyamba. Yavuze ko yagiye gusaba Wilson Irategeka ko abakobwa bahabwa imyitozo ya gisirikare akabyemera. Mu rukiko yasobanuye ko icyo yakoze ari ugushishikariza abo bakobwa kwinjira mu gisirikare, ko nta wagiyemo ku ngufu. Agaragaza ko we ibikorwa bye byarangiriye mu gukora urutonde rw'abifuzaga kwinjira mu gisirikare akaruha ababishinzwe akaba aribo babatoranya. Mukandutiye yasobanuye ko atigeze amenya ibitero bya FRN, yabyumvise ari aho babaga mu nkambi ya Ifaringa muri Masisi. Yabibaza Irategeka akamubwira ko babitewe nuko ingabo za Loni ziba muri Kongo MONUSCO zitashakaga kubahuza n'u Rwanda. Yamusobanuriye ko bashaka gukanga leta y'u Rwanda ngo rumenye ko bahari bemere gushyikirana. Uyu mudamu Mukandutiye yavuze ko atigeze agira uruhare mu bitero bya FRN kandi yamenye ko byiciwemo abantu ageze mu Rwanda, ndetse ngo yabwiwe ko FRN ari umutwe w'iterabwoba atangiye gukurikiranwa. Nibwo yagize ati, ndasaba imbabazi imiryango y'abari abantu babuze ababo n'ibintu, ndasaba imbabazi sosiyete y'u Rwanda by'umwihariko perezida w'u Rwanda hamwe n'Imana. Urukiko rwamubajije impamvu atitandukanyaga n'ibikorwa bya FRN mu gihe avuga ko atarabishyigikiye. We yagize ati, nari kuhava njya hehe ko uwo narinzi ari izo mpunzi, nemeye kubana nabo turi kumwe dutegereje uko bizagenda. Yavuze ko ibitera inkambi yabo yagabweho byatumye bahunga bava i Masisi muri Kivu ya ruguru bagera muri Kivu y'epfo, nyuma bacyurwa mu Rwanda aho yageze agafatwa gafungwa. Aha ati, ni nabwo namenyeshejwe ko naciriwe urubanza mu nkiko gacaca ngahanishwa igifungo cya burundu. Nyuma y'uko abaregwa bose basoreje kwiregura uretse Rusesabagina wikuye mu rubanza ku mpamvu yasobanuye ko atazabonera ubutabera mu nkiko z'u Rwanda, urubanza rwakomeje humvwa abaregera indishyi basaga 80. Abunganira abaregera indishyi basobanuye ko harimo imiryango yiciwe abantu mu bitero byagabwe na FRN, harimo abajyanywe n'uyu mutwe bikoreye ibyo wasahuye, harimo ndetse n'abasahuwe ubwabo. Ababunganira bari batangiye kuvuga umwe ku wundi ibyo basaba kuzahabwa mu byabo byangijwe ndetse n'indishyi z'akababaro batewe n'ibyo bitero. Abunganira abaregera indishyi kandi bavugaga ko abaregwa bose bazabaka indishyi, bagasobanura ko utaragiye mu bitero byishe abantu cyangwa ibyasahuye yatanze amabwiriza ko abari muri iri tsinda bakwiye kuryozwa ibyaha byose byakorewe abaturage ba Nyabimata mu karere ka Nyaruguru ndetse n'ab'uturere twa Nyamasheke na Rusizi. Urubanza rurakomeza kuri uwa gatanu, abaregera indishyi bagisobanura ibihombo batewe n'ibi bitero. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya